One of the things lekhona kuma substances ayikhethi. Ayinandzaba ukuthi mhlawumbe ufundzile, ayinandzaba ukuthi wena mhlawumbe ekhayeni banemali noma bakanamali, wena mhlawumbe umnyama noma umhlophe. Wonke umuntu ku-easy ukuthi angene kuloko agcine aba nenkinga esikhathini esiningi. So that is why mawubona ukuthi kunatha kwami each and every day mangivuka ekuseni kuba nema-challenges. Njengoba namhla le-awareness campaign le ye-crime prevention, la kune-crime khona kunema-drugs, la kunema-drugs khona kune-crime. Ma-drugs akwenta ukuthi ube vulnerable futhi wena kakhulu. Njengoba nihleli la akekho umuntu othi la wonke umuntu ne-type yakhe ye-boyfriend ne-girlfriend la ifunako. But when you are drunk, akuna-type. Kude i-type angithi? Siyavumelana kuloko. Mase unathile kude i-type. Yonke insipho iyawasha angithi? Nalolo mbonako ukuthi yabona lona vele mina ngeke ngize ngithandane naye. But once wafaka i-alcohol, remember ukuthi i-alcohol increase i-sexual desire. Nabantu abadala bakutshela ukuthi wanatha ibiya ngakuphi ngendasi. But asixolele TV. Kodwa nje ibiya ngendasi once masonathile. Kusho ukuthi wena ngenteka utithole kuma risky behaviors mangabe sotsakiwe. Nalo muntu bosibombuka usilona vele ngeke ngize ngihlalele kuye. But once wazwanathi uzokusho ukuthi mara lo ngamzama zama nje ledingi yithi. Yebo? Kusho kuthini? Lokho kusho ukuthi ne-condom ayibi khona. Asithi protect. Condom ayibi khona. Also ngenteka mhlambe noma umuntu seyafuna ukuthi mhlambe akuhlukumede ngekwemacansi awukhona ukuthi ilwele because utithola usenkingeni. And nowadays my issues human trafficking endeka kakhulu etshwaleni. Laba labanengi khona abatsakiwe khona. We is the target mangabe usetshwaleni utsakiwe noma ngibani. And ngandlela ingayi alcohol. Lamalanga lawa bosesibethu even status sabo sehle saya phasi kakhulu. Lo kuyatiwa ukuthi hayi lo yana umbona nyala philile athi mara ungamnika 4 mabheya. Kungenteka uhambe naye ekhaya.